Urwikekwe rurakomeje mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, aho amakuru akomeje kuba menshi, by'umwihariko amakuru y'abajenerali bakomeje kugenda batabwa muri yombi kuva ku musirikare mukuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba na wundi ari Generali Ciwewe wari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watawe muri yombi, hakajyamo abandi batandukanye barimo Masozo ndetse n'abandi basirikare batandukanye bakomeje kugenda batabwa muri yombi uko ibihe byagiye bishira. Ubu noneho amakuru akomeje kugaragaza ko abandi bayobozi bakuru bakomeje kugenda batabwa muri yombi. Uru ni urwikekwe rukomeje mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, aho havugwa kudeta yashoboraga kuba ndetse abari kwigiramo uruhare bose bakaba bakomeje kugenda batabwa muri yombi, nubwo urubanza rwabo rutaraba. Benshi mu bagiye batabwa muri yombi n'abasirikare bakuru, ariko bakomeje kugenda bibanda ku barinda umukuru w'igihugu. Kinshasa haravugwa itabwa muri yombi rya Colonel Makoko, nawe wari uri mu barinda perezida. Bimeze bite rero? Reka tugaruke kuri iyi nkuru nshyashya itugezeho muri uyu mwanya. Ni kuri uyu wa mbere undi musirikare mukuru wa FARDC Colonel Serge Makoko Bwana Moya wo muri batayo y'ingabo zirinda perezida yoherejwe muri gereza ya Ndolo, kandi dosiye ye yamaze gushyikirizwa umushinjacyaha mukuru. Amakuru amaze kujya hanze agaragaza ko avuga ko akurikiranyweho ibyaha byinshi bikomeye, birimo kugirana ibiganiro kuri telefone n'umwe mu bagize AFC M23 hamwe no kunanirwa kubimenyesha nkana, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, gutangaza amakuru akomeye ajyanye n'ibikorwa by'umugaba w'ikirenga na wundi ni Chilombo. Arashinjwa kandi gutunga kuri telefone ye amashusho yerekeranye n'iyicwa ry'abakuru b'ibihugu byinshi barimo Thomas Sankara, Saddam Hussein, Laurent Désiré Kabila na Samuel Doe n'abandi, no gukwirakwiza ibitabo bishyigikira cyangwa biteza imbere guhirika ubutegetsi. Aba basirikare bakuru ba FARDC bamwe bakomeje gutabwa muri yombi bashinjwa guhunga umwanzi ku rugamba, mu gihe abandi bivugwa ko bafatwa ku rwego rwo kurwanya abacengezi, ubugambanyi no gushaka guhirika ubutegetsi muri FARDC. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira, uyu mukoloneli, umwe mu basirikare bakuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Colonel Serge Makoko Bwana Moya, nawe tayari amaze gutabwa muri yombi mu gikorwa gikomeje kugenda cyangwa mu basirikare bakuru ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko dukomeje kugenda tubibagezaho. N'ibintu bikomeje kubera Kinshasa, aho abayobozi b'igisirikare barimo n'abo mu bwoko bw'abatutsi benshi bakaba barakomeje kugenda batabwa muri yombi. Ibintu biteye ubwoba, ibintu bikomeye cyane biraza kugenda bite rero. Ubugambanyi mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buraza guhagarikwa mu buhe buryo? Ibintu rero birakomeye cyane. Dukomeje ku bijyanye n'ubugambanyi bwakomeje kugenda buvugwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe umutwe wa AFC M23 ugaragaza ubushobozi bwo kwigarurira no kugumana uduce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagiye hasubira cyangwa hakomeza kugaragara uburyo busanzwe mu basirikare bakuru ba Kinshasa, aho abasirikare bahoze mu mutwe wa RCD n'abigeze kugaragazwa nk'abari hafi ya Perezida Chilombo, nk'abari hafi ya Perezida Joseph Kabila, bashushanywa mu buryo buhoraho nk'abahemu cyangwa abagambanyi. Mu rugamba runini ingabo za leta ya Kongo FARDC n'ingabo zifatanyije nazo zakomeje kugenda zitsindwamo, rukaba rwarakomeje kugenda rugaragazwa cyane nk'ingaruka z'ubugambanyi bw'imbere mu gisirikare, aho kuba ikibazo cy'imiterere n'imikorere y'icyo gisirikare. Ibyo byibasiye cyane abakomanda bafite inkomoko muri RCD, bamwe muri bo bakaba ari abanyekongo b'abatutsi. Igihe cyose AFC M23 yatsindaga ibitero by'ingabo z'ihuriro rya FARDC, amakosa yashyirwaga ku bantu ku giti cyabo mu basirikare bakuru bahuje inkomoko n'amateka amwe. Izo ngabo z'ihuriro zimaze gutakaza uduce dufite akamaro ka gisirikare n'ubukungu, harimo Goma, Bukavu ndetse na Uvira mu minsi yashize, imijyi itatu ikomeye yo mu burasirazuba bwa Kongo. Uku gutsindwa rero kwakomeje kugenda kugaragaza intege nke zidakira mu ngabo za FARDC, nubwo ziba zifite ibikoresho
ndetse n'ubundi bwikorezi bwinshi cyangwa n'ubundi buryo bukomeye cyane, imikoranire mibi, igabanuka ry'ishyaka n'umurava, ruswa n'imiyoborere itandukanye itagira uko ingana. Ikibabaje kurushaho, buri gihombo gikurikirwa n'ibirego bigamije kwibasira abakomoka mu bwoko runaka, ubwo turavuga abakomanda runaka. Igwa ry'umujyi wa Uvira ku wa 9 Ukuboza ryabaye intambwe nshya mu kongera urwikekwe rukabije imbere mu nzego z'umutekano. Nyuma y'uko gutsindwa, habaye inama ikomeye kandi irimo umwuka ukakaye yabereye i Bujumbura ku cyicaro cya ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyobowe na Vice President wa guverinoma akaba na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Shaban Luko. Iyo nama yitabiriwe kandi na Jove Cishahayo, umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi rw'u Burundi SNL. Intego yayo yari ukumenya abasirikare n'abasivile bakekwaho kuba baragize uruhare mu bugambanyi bworohereje inyeshyamba za M23 kwagura ibirindiro byazo. Brigadier General Amuri Chivili wari umuyobozi w'urwego rw'ibikorwa bya gisirikare Sokolade rwa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yashinjwe gutegura ibitero byagushije iyo miji by'umwihariko umujyi wa Uvira, bituma ava ku mirongo y'imbere y'urugamba mu gihe bivugwa ko yobeje cyangwa yanyereje amafaranga ya motivation yagombaga guhabwa abasirikare bari ku rugamba. Nanone Brigadier General Ilunga Kabamba Jean-Jacques, umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 33, yashinjwe kugira uruhare muri ubwo bugambanyi, aho bivugwa ko yasangiye ayo mafaranga yanyerejwe na Civili. Aba bajenerali bombi bazwi ko bakoze mu gihe cya Joseph Kabila kandi ubu barimo kubazwa ku bijyanye n'ubudahemuka bwabo ku ngabo z'igihugu za Kongo. Amakuru avuga ko izo nama zanzuye ko abasirikare bakuru bazamutse mu nzego z'igisirikare mu gihe cya Kabila, cyane cyane abigeze kugira inkomoko mu mutwe w'inyeshyamba wa RCD, aribo bashobora kuba isoko nyamukuru y'ubugambanyi buri imbere muri FARDC. Iyi myanzuro igaragaza inkuru rusange imaze gufata intera Kinshasa ivuga ko imiyoboro yasigaye y'umutwe wa RCD n'iya Joseph Kabila ikiri mu ngabo za FARDC, kandi ko iri gukorana mu buryo buziguye cyangwa butaziguye n'inyeshyamba za AFC M23. N'uwo mukoloneli bafashe twatangiye tuvugaho, ngira ngo murumva ko bifite bihuriye n'iki kirego. Ifatwa ry'umujyi wa Bukavu rero mu maboko ya M23 ryashinjwe General Olivier Gasita umunyamurenge, nyuma aza gushyirwaho nk'umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33. Icyakora yahuye n'ibitero bikomeye kandi bihoraho byahujwe n'imitwe ya Wazalendo yo muri ako gace, yamushinjaga kuba inasi y'abatutsi. Mu rwego rwo guhosha imvuru n'uburakari bwa Wazalendo bo muri Uvira, Gasita yaje kwitabwaho akurwa muri ako gace asubizwa i Kinshasa. Lieutenant General Pacifique Masunzu wari umuyobozi w'agace ka 3 k'ingabo zirinda igihugu 3e zone de défense ka FARDC yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi k'Ugushyingo i Kisangani, umurwa mukuru w'intara ya Chopo, nyuma gato y'uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC wari uvuye mu butumwa bwa leta i Bujumbura mu Burundi. Isoko iri hafi y'urubanza yabwiye SOS Media Burundi iti umugaba mukuru w'ingabo yageze i Kisangani avuye i Bujumbura, yagiye iwe kwa General Masunzu aho telefone ze zafatiriwe mbere yuko ajyanwa i Kinshasa, umurwa mukuru wa Kongo. Nta tangazo na rimwe ryemewe n'ingabo za Kongo ryigeze ritangaza ku ifatwa rya Masunzu. Icyakora amasoko menshi mu nzego z'umutekano i Kinshasa zavuze ko akekwaho kuba afitanye imikoranire na Kabila no kuba yaragize uruhare mu bugambanyi mu gihe AFC M23 yakomezaga kwagura ibirindiro byayo mu burasirazuba bw'igihugu. Amasoko y'umutekano avuga ko Masunzu akurikiranweho uruhare rujyanye n'ifatwa rya Nzibira muri teritwari ya Walungu n'inyeshyamba za M23. Major General Robert Yavu wahoze ari umwe mu bagize umutwe urinda Perezida Garde Republicaine mu gihe cya Kabila, nawe yatawe muri yombi ashinjwa ubugambanyi no gukorana n'abanzi b'igihugu hashingiwe ku kuba byarakekwaga ko kiri indahemuka kuri Kabila. Perezida Felix Tshilombo Tshisekedi ahora ashyira umutwaro
w'iterambere ry'inyeshyamba ku bantu ku giti cyabo, aho gukemura intege nke ziri mu gisirikare cy'igihugu no guhagarika intambara idafite ubutabera. Nubwo imiryango yo mu karere n'iy'isi yose yamugiriye inama yo kwinjira mu biganiro, yakomeje kwinangira amatwi mu gihe akomeza gutsindwa ku rugamba. Kwibasira abahoze bashyigikiye Kabila n'abakomoka muri RCD bari muri FARDC bizarushaho guteza umutekano muke n'akavuyo mu ngabo z'igihugu. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane.